bahusuk kuma. Ay bado Imlek ma Imlek. Ele songon na suadong do kue khusus Imlek huberengon. Ay hubereng do ison akalapet. Lomang doh kumpang loyang. Ayah do maksud muna niku. Ulo dah bah. Check the mic and make sure it sound right, boys. Marga pakpahan tu baru huta julu. Taboro memang lontong benar aleu taboro lontong di Perjabu. Maksudnya lontong na dibayin di Perjabu. Udang itu negative thinking kamu. Hello, motherfucker. Jadi di kamu raja di hulu-hulu nami, raja di pemburuan nami, doh raja di dokat tubuh nami. Selamat datang ma di Barbelak Channel. Dangi jadi tonton sampai habis jala sukre molodang sukre dope. Mau lihat deh? Wait a minute. Who are you? Jadi sadari Imlek. Ikut kamu no? Mulu Imlek kalau Cina pasti adong tahun-tahun terkhusus. Iman ada guarana sio, adong sio tikus, adong sio babi, adong sio macan. Dangi adong sio ular. Jadi molo halak Cina di hutan nami di Porsiaot dangi lucu do. Dangi jadi adong mahya hami lau tu sada jabu di halak Cina lo Imlek. On halak Cina do naraku. Jadi kebetulan halak Cina dangi dengan nami on sian opung nga di Porsea. Dangi baru mahami tu jabu di Bayot dangi. Jadi mulu halak biasana Imlek adong di patupa makanan-makanan khusus dangi kue keranjang, kue bulan, baru bakpao, dangi baru mahami tu jabu di Bayon, dangi boh ber kami mai pro kami dangi edang adong bakpao, edang adong kue keranjang, edang adong pernik ni Imlek naraku kan bahu sukum mah Akyong niku. Ahai lain na mana kan. Biasa mak mulunga siya punga di Porsche berarti otomatis fasih do bahasa Batak dangi bahusuk kuma. Ay bado Imlek ma Imlek. Ele songon na suadong do kue khusus Imlek huberengon. Ay hubereng do ison akalapet. Lomang doh kumpang loyang. Ayah do maksud muna niku. Baido dah bah. Nga mulai sian opung nami nga sahat habit Porsiaon. Jadi padayan nami pe dang suman be padayan ni hala Cina. Jadi bahasa rupa mahu to hamu padayan nami padayan ni hala Batak. Jadi maklum hamu sia teh. Jadi hubereng mah dangi biasana mulu sio-sion kan arung di kalender ni halakon dangi. Jadi hubereng maison. Kan 12 sio. Dangi 12 sio adong sio ular, adong sio babi, adong sio tikus, adong sio naga. Kan ini bahu parahon mah 12 sio. Ba komplit mau tu bayon. Akyong. Na baru kalender ni Cinaon niku. Bahorwah bereng mak. Bas lasaruba sudah 12 sio on niku. On sio babi. Baduahon babi betina. Patuluhon babi jantan. Paton babi aili, babi saksang, babi panggang, babi napineder, do anak ni babi adong. Enawaru hamu alai Cina puasa siong udah 12 tahun ke babi sudah kan ngahudok pun sian nak kiningan nga sian opung nami nga sahat di hutan di Porsiaon. Dangi jadi danga dong ison sio tikus sio naga sio sudah sio baby du ison. Berarti dang adong be ciri khas di Cina di Porsiaon. Aku ya bang. Jadi adong masa danai dangi
Ibu hamuro perbedaan ni halak Perancis, halak Cina, dohot halak Indonesia. Halak Batak maningom ma. Tiki mangalang mi. Molo halak Perancis mangalang mi pakai garpu. Molo halak Cina mangalang mi pakai sumpit. Eli boto hamuro molo halak Batak mangalang mi pakai nasi doh ikan asin. Gongsi pasai. Xie xie.